mar bisa apa kayak mak tulangan arek. Mar ke bolo. Biar Rizal kok jadi grepas. Rizal siapa le? Rizal bener songai rule. Iya. Apa? Omah nokol dan badan arah apa bolan jadi ya? Tahu, tuh belum ngamuk. Orang yang sebenarnya gue boleh tak kena. Orang yang gue boleh kurang acor. Sama tak bekel. Pola kayak kaki player le. Enjak. Apa juga orang yang ngebut biasa. Ongkungan yo. Minta beri pelajaran anak-anak arwah. Oh yang tereh beri di mana anak jadi ya? Apa? Beda apa, Bos? Ari re, agar pas ya tengok can Rizal. Kita ketemu menani enter nabi kok. Rizal berak songai ru ya. Iya. Apa? Pasar apa, Vi? Tak tahu, semua kikir. Tang kita kikir pas. Aduh, palang mon daira. Deki pas karo apa ya nongkur ya. Sini mai pas tabung mayu. Are aku tuh nelpon si siapa? Lama udah panggilan dari gudang Perfect Man. Halo. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Apa, Dre? Engkau selama pelian tak bisa berdek matur, Cik. Yang muda apa, Dre? Engkau pada panggilan mendadak, Cik. Dari Juragan Madura. Terus ke Sorbeji ya. Nang gudang Perfect Man. Mak puru nyuruh kakek, Dre. Mak tuh udah ada kan ya. Orderan terupan banyak nang gudang Perfect Man, Cik. Apa? Makan pada mari, Dre. Pola alam kakan Raffi ru, Cik. Mi pola bisa kenten engkau ke bayi tim sukses. Alam anan mat bokir ruah. Iya, Cik. Arwah pada gelar ki arwah. Ya mun daya dine bingko de kitar malam rempeg nekin bingko. Jadi ini Cik sebuah orang, Cik. Setaduk betul sah. Iya Dre, tak apa. Mantar teka ajar kaki, Cik. Amin. Iya. Launan ya. Iya, Cik. Yelah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh kakek teh. Macam ibang lakukan lu nak kalau nanore. Torot lah, letak aku tahu menan. Malah berisupan santu nah. Sambil kakek tahu ya, ada orang di mana. Tak ngurus kok, makin di mabai. Di saluran don re tak kira ngetek. Singa pas karo tak terima nak nanti. Ya dua apa? Bon karo pada akan nase, mikir takwa. Poten akan datang teh. Woi, pakai. Geng berapa kak? Kakek mak kursa kurno kol tangale kakek. Jadi kenalin kaki ji ya. Iya, Cong. Apa? Sini cetak nyentak kak. Bacakinya punya betah kakek. Wes kak. Ada orang lah kali dia kak. Jangan disalah apa tangale mak tele pokol ngan ruah. Iya kak. Ngegas rawak yang suka belajar kak. Ini kak cek. Kebala ya kancan kakek ruah. Suruh coba balik pole. Iya kak. Tiada konyol sepore kak. Sejak rajan kak. Iya bos. Sini mai mulai, bos. Yelah, Cong. Mai mulai, Cong.
Assalamualaikum. Bun. Mai bun. Waalaikumsalam. Kagak cong. Jadi nak tunjuk. Iya bun. Ceng beda apa cong? Dan nama tanpa panggilan dia, maka tidak mendadak. Beda info penting bun. Beda info apa cong? Gelap berapa pada kejadian bun. Pergi kaki atau kar. Siapa, Cong? Engkau mah tak tahu. Iya cong. Marga bela. Risal soalam bun. Reng mursongai roa. Ku. Alam tak ning nak terak orang ru, Cong. Kayak di masalah apa Sambin? Risal lo bun. Dan badan no koloreng. Pas makan tepak kalian alam. Butuh mende iya. Ceng mantir tak entos sinak kana ro. Mun soro nyari suarku laku ria. Lah pas panggil bun. Pas kabay tim sukses dina. Oh iya bun. Salpa aja. Risal berarti tim sukses dina. Siapa tahu aku na bun. Oh iya cong. Dan tos laku mende iya. Ya munda iya bun. Tinang kok sempat cari kaya ambil mulai bun. Pelan punya kelakuan ibu di bun. Oh iya cong. Launan ya. Sini bun terus bun. Oh iya. Assalamualaikum bun. Waalaikumsalam. Keng beda apa sih? Matot cunan tardena. Njok yang berdepar loncong. Yang berde saya kerempuk. Keng beda perempuan apa sih? Mak jual aja penting ah. Asli cong, cek penting ah. Mun tak penting anu apa kok terdena. Iya apa aja sih? Tidak iya cong. Engkau kan tahu juga kelebunan. Kiran kakek bisa ya nolongin kok. Ya bisa boy sih. Minta tolong apa jadi ya? Kakek kan kayak dini lebih belatir cong. Kan lebih biasa luar. Le, engkau minta tolong cong. Nyari suara ya. Kakek jadi kita tim sukses bingko ya. Aku sih. Ketika kamu sobik si popon tibi sih. Iya cong. Dek remah sangkup kiran kakek. Sampai Andre dem sih. Cak biasa naruh orang ke pertajak kaki. Andre kecebu cong. Panggil juragan Madura. Kita lebih biasa mana kue gudang perfect man lu. Oh iya sih. Iya menjadi telah pecahan PC sih. Korban dekat sepakat. Ya, mun perlu dana ngocak kang kok cong. Siap perlu berempah. Ini. Ku positif ngambang mungkin melihat sewa aku waria. Dari macong. Weci, sebaki dana 5 juta. Keng lek kebeceng panceng. Ya tina. Ya badan 1 juta yang kok. Yang kita oleh ngalah ya. Madela Ci, tar apa? Ya tina lo cong. Kok ki mulai ya. Lepas serahin kaki bingkok kebi ya. Ayo. Raffi. Apa teh? Keng kakan kaki lakar lah jago ki Vi. Makin banyak kerja. Jago dia orang majikan kau minta tahu. Iya lah nggak ruwo mentang kakak. Mun masalah kota udusan, pakun nomor situng. Ken yongku. Padahal kau naik kerdu, aku juga melolo orang itu. Emang udah apa kena? Coro noro lagi dud. Tahu, pas ronoro apa hari ya? Wah, Oh lah kelero. Pokok tangau dire tak nemu fundero. Pak kelero melolo. Pakun clear dud mengkakek kebi dud. sambin kaki boleh. Lenang nang pera apa? Nyimak dia, ngidi ngaki. Ya munda ya. Sini kok mula fai. Corak tabu ya lapar. Dek remelan, tak lah lapar lan. Dek rememat, cek sabri. Yalah mulai tulis, takut mati dina. Ya mondayeng kok mulai lagi kena. Oh munda ya. Jadi sini kok mula kena. Bye semua nih. Oh iya, iya deh. Tak betul deh.
Apa Jilan? Apa ya? Ari saya kocak hair perfect V. Produk barunya Perfect Man. Ari V manfaatnya memperkuat akar rambut agar rambut tidak ketombe dan tidak mudah rontok. Dah iya. Ya, Gila kang kok mau lagi ya? gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mah Jong. Beres ya? Alhamdulillah beres bun. Oh iya Jong. Dingin kan di masalah kau ya. Bina kana timur sungai. Bener. Iya bun. Arap bun. Emang marga apa Jong? Bisa makan bun. Alien Royer belayaran. Kerpas mingko jet lah. Wis. Cekik peterus ngaji ya. Keng lemari lah ya. Iya bun, lemari lah bun. Oh iya Jong. Kakek bingko troy pedetan tim sukses. Dia mah Jong. Aku bun. Mati kerja Jong. Keng arah apa? Jauh tak rapu bun. Ken jujur ya bun. Engkau ribarin eptabris popon kaki bun. Cisape ya Jong. Makan pas dia remah. Trem ibi kaki. Jauh bun. Kita beri jawaban oke bingko bun. Kakek film mbak tangoreng Jong. Masa nolong Cisape? Iya jauh bun. Engkau bakun nolong kaki. Dari ya. Yelah Jong. Engkau minta tolong dek kaki ya. Oh iya Jong. Kocan orang satu karbi kaki orang beletir kia. Gak bener. Ya mau info dari kancil luar bun. Iya. Kenal alam setaning rak-rak orang. Dia remeh Jong. Mau naruh bingko ekhebi tim sukses Timur Sungai. Ide bagus sih bun. Kan siapa sih manggil ke Bro Sungai? Jangan kau tak becek. Tak le gampang Jong. Mau masalah dia. Pak cari ke deki saya soro. Iya nyaman deh bun. Yelah mun dia Jong. Engkau pas terus sebe ya. Oh iya bun. Launan. Yelah Jong ya. Saya nggak Jong ya. Engkau minta tolong. Oke bun. Ya pelian dah kurang 5 bulan. Bek tahu nak kanak siang kau acal dulu ya. Jong. Ya ada nak kapi. Keng beda apa sih? Ide iya Jong. Engkau kan nabung kelebun. Kiran kaki kebir ya siap ya bentong kau. Makan tuh. Kau kenyang lagi siang malam event tua kayak bingko sih. Njok mon kaki dut, mon urusan kakenan. Pokon lelah. Ya pak kun mau jadi Jong. Ada burungan. Dud. Mau kebutuhan pah nomor situng kakek. Lagi tahu po kau nang kau lain yang dinak kali romolo. Mangkan nang kaki dut. Wes atau keran. Dak remah. Sangkup yo. Elah wes ci, petenang, pakun siap. Mon kun karo anak anak dia. Lah pacan kok kapi ci. Ya, mun lah pada siap kapi. Mayu, makan mayu. Allah wes Ci jak repot Ci. Ya keng bade parlo ni Roma. Abella kana ceno lakan tes kedai. Tuli kala kaki mon ngakna.
Kok bi Rafiq yang udah parlon kemarin? Yelah monde cong. Sini ya re, kening beli rokok. Langkong sih. Tuh, lebo tong secondnya. Yelah mai ka. Mai dot ngelamun ria. Ya mai. Je bundim roman temat bukir tu kena. Cong. Pak Rek? Kaki tahu roman temat bukir, Cong. Tang bapak aja Pak Rek. Beda apa? Je, Cong. Keng perlu kegakan. Bede roman dia. Beda Pak Rek. Wak tepan makan di mana Roma? Bundim roman kaki, Cong. Ya mai Pak Rek lihat tracking Roma. Imai, Cong. Ya, muncan orang tango di nyaman. Tapi muncan engko di nyaman kia. Oh, di kuat. Ya, mata Peh. Kaki saya tawa tango di pe. Pa dilangak kaki pe. Tak nu pasangan hidup pe. Nemu karo pe. Karo madang fisik bantunya pe. Mak suara-suaran jedut deh. Marah kaki walan di saran pe. Ngi day yo di lah pe, ya Allah. Kaki pe. Marah pe. Beri saran pe. Pula cerek na pe. Andi pasangan hidup pe. Tak lagi alos mat. Sabri amo ya. Hujak kaki te romoro dateng. Terjat aku te. Cek keng kaki boleh dut. Pola keng kili ya. Pasal curhat bi sape. Enjak yang gabut teh. Setengah makin sapi. Keng sapen kaki je curhat sedeng dut. Setengah apa nelan? Iya sedeng suwel lah dut. Lama ayo pas kibem ayo kesar bere. Derma. Donji kakilan. Ada sampai kesayangan ada kecual ya. Kak boleh. Abedut. Pilihan kelebunan setila para. Mau lepas sampai kesar bere cual mayo. Benikan apa nah? Takut kalian orang. Jalan tak kira lan. Kapung sejati lah. Mulai lambat lah kalau aman deh. Ya montengkan keng lakar lah iya dut. Makan je tak kira benda kejadian. Pakun aman di nak. Ya lah dut mun ya dut. Dapat terus acur hadbi sapi kaki aja. Kok lanjut deh ke lo? Yelah desa. Agang gupai. Orang curhat bisa apa? Yelah. Toju lu Pak Rek. Kok ngolok kakak? Oh, iya, Cong. Kak, wak beri tamu ya roh. Siapa le? Pak cari kakak. Oh iya. Mereka.
Kaki Parek. Iya Jong. Alah lek, lagi estek kau pacar kere. Iya kak. Oh iya Jong. Sebelum masuk orang ya, tak kongkok berkelero. Enggak Parek. Emang beda apa ya? Dah iya Jong. Kaki soal kelebun suruh ntar ke rumah nah. Kelebun sih ntar dan nak tak nyaman goreng. Pernah ada parak pilihan deh. Oh, iya Parek. Dikit malam pala tak sibuk lek entarna Parek. Ya Parek. Este, enom dulu. Iya kaki Jong. Paspor merepot. Parek, le nom Parek. Ada apa Parek? Seger Jong. Nyaman kerungan. Arah amat tak digelak. Gila kak, kok kelura. Oh iya le, saya nggak jaga tata krama sosopan santun ah. Jadi nak matura, tengkas paling pengada. Bila lebih, aku non ketemu bi orang le. Iya kak. Sembindem baru Jong. Biasa Parek, menai gardu Parek. Oh, iyalah mun deh Jong. Engkau le mulia. Saya nggak yang kau minta tolong. Entar kon klebu nah. Siap Parek. Deki pala sempat tak sibuk lek entarna songko. Iyalah lengkau le mulia Jong. Launan Parek. Iya Jong. Kakek, sobarhan, bi pacarek, agerai ibre songai. Mun se temor songai, engkau le nyoro orang. Jadi kaki bun, senyara orang robon. Orang siapa jisan? Arua orang satu karbingko roh. Lepas tenang ra, kejutan Arya. Intin Jong, masalah selamare, mare, cekit ungkit boleh. Oh iya bun. Siap bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada nak Jong. Mak beda kedua ruah. Pula keng pemarah di nak masalah dari ibarat dulu ya. Mak pas aku kompole di nak kapi. Apa? Iya ada nak Jong, cetuk matuk lah dia.